Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Roland. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't ko kumaadenggan ti kapanunutam, may papan iti sinerek ko aparikot. Amok amadi, ngem nagrigat aliklikan ti sulisog. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Roland. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, nakarubot ka din. Nakasaganan dyan sa gana kabalon mo. Imparabaw ko di talamisaan. Wen bakit? Jakayat ti maladaw. Si Kapay, pulos asaan kapay analadaw, uray na minsan laan. Kababain mo't ano maladawak? Siyak ti may sa kadagiti kababayagan iti dayjay nga opisina. Maladawakit din. Rumbon laang Naskan nga ipakita mo si kakat modelo, kadagiti baro akadwayo ijay. Nantibalon ko. Tay karga ko ni tibag ko. Day tanay. Nagyaman na ka, bakit? Nakaanos ka talaga. Saan ka amarabyan inton rabi Ha? Makitan to. Noawan ti ipasambot ni boss. Nagsapa ka asumrek, iso arumbang laang amasapa kamot nga agawin. Nalpas man ang tinagmalmalam dito opisina, pare. Ano? Makabanog ti agtugtugaw iti agmalmalam. Uwan nga rod, nasakit ti sikat kan abaga. No kayat mo, mapantag pamasahe. Sika man, no kayat mo, di kayat kumeten. Mapanta. At dakat kaluklukat apag masahyan dita highway. Adu ti mangibagbaga, amayat kanu ijay. O sige, mapanta pare. Kasapulan mo't ti bagiday ta. Dito'y ka diti ipagpagam pare. Un pare, denggam nagmayat ti maipatpatukar. Talaga makapaturog. Makaparelax Naimbaga rabi iyo. Agpamasahe kayo, sir? Un man, ma'am. Dua kami iti kumpare ka. Roland, kumusta kan? Kunak no saan ako na mabigbig. Kastoy, mayat lapta. Agam mo kayo? Schoolmate kami idi. Nasaya at man ta nagkita kayo dito eh. Ma'am, mabalin ka di nga ikan na kami iti discount. Uy, nakababain mo ta pare. Sige, day talagayam. 50% discount. Ha? Uy, kita manday ta. Di uray ka na yung tan dito eh, pare. Nagmayat tirik na ka. Kalpasan na mamasahe ak pare. Naikati sakit amarikliknak. Mangarot pare, naglalaing gayam dagiti masahista ijay ay. Sulit ti bayad ta. Magsublita man ng ijay. Tanda man ng discount ta. Uy, agrom kamot na madis-discountan. Pare, talaga ka di nga schoolmate mo jay babayan ang sabat kada taytay. Anyan tinagan na? Ni Tessie, schoolmate kami di high school. Kan amumeten. Ex mo. Iswakas tatihisam mo. Wan pare. Isutin mo na akayan ayat ko. Ti malagip ko, aging ka naggraduar kami ti high school kat na kami lata. Nagsina kami ni di college kami. Nagadalak kami ni Jay Syudad. Kasta ka di? Saan tamot na nadamag? Nukukuha na dahi ang massage parlor. Saan kami unay nakapagsalita? Adong amin ti customer da ngay nasikaso na. Pare Roland, dandanitan jay balay mi. Indagas na kon. Katintun bigat, dagas anak manan. Wan pare, tapno masapa ta asumra. Awan kwarta ka maitad ko kan kaading ko. Amumot nga awan trabaho. Plain housewife ak laang. Pangnayon ko kumalaang itiintad na ng kantatang apang OGT. Ne, adan ni manong mo. Anyat pagsasaritaan yung agkabsat. Ay na, umay umut-utang ni Britney iti kwarta. Awan mo't maipautang ko.
Pang nayon ko kuma iti kastusak iti OJT manong. Kurang at iti kwarta. Manuti kurang na. Ala, da kayon ti agtungtong. Tamapan ko ituloy dyan lutlutwa. Manong, kurang iti 5,000. 5,000 lagayam. Pautangan nak, manong. Mabit lang ah. 1, 2, 3, 4, 5. Atoy, 5,000. Thank you, manong. Thank you. Uray saan mo nabayadan dayta? Tulong kun iti panagadal mo. Nagsingpat ka talaga, manong. Thank you. Bakit? Apa pagin inawam ni Britney? Ipapilit na mo't. Ay na, bay, anda kon ditoy. Inkay kat aginanan. Ado day ta inawang Britney. Wen, inawak amin daytoy manang. O sige, gaputa nagagat ka. Dalo sa matantoy kusina. Wen, manang, siya kon ti makam mo. Sige nga Rod, ading ko. Lakay, manungay ti pautang mo akwarta ka ni ading ko. Basit laeng. Manunga Rod. 5,000? Ngamsan ko ngayon pautang dayjay. Itad ko natulong ko. Isumat lagayam anakarag-ragsak anaginaw. Tapno malpas nanti OJT na. Wan nga Rod, tapno makatulong mo tan kada tatang kan nanang. Ayun gayam, kumusta dita ibagbagam anasakit sikat kan abagam? Sana na nasakit. Napan kami nagpamasahe kini kumpare Jun ije baro apag masahyan ije highway. Kastaya. Ay, mapanak tuman mat. Medyo agsakit-sakit ngamin mo to'y sikat ko. Bayam, nada oras ko, mapantadwa. Ay, sige man nga Rod, lakay. Ay na, nasakit man ang titaltal ko pare. Gapon sa itika ko computer ko. Ay kat mapantaman na nagpamasahe Kaya't ko kumanga road. Masapol nga agawid ka masapa. Agsakit ni misis ko. Katawan agluto iti kanan dagiti ubing. Kastaya. Asika ay, mapan ka? Panunutag pa'y numapanak wano saan. Mapan ka sayang mat 50% a discount. Hello. Good evening, sir. Hindi ka man tesi. Nakapurpurmal ka mat unay kanyak. Si Kamot Gayam, Roland. Agpamasahe ka kadi. Basit sa ti customer ita Kasta talaga. Ada ti aldaw nga ado ti customer, ada mo ti aldaw abasit. Kano ti day off mo? Taapay adamdamagam. Kaya't ko nga kita ta. Agsarita talang. Agkinumusta kas jay. Manumot nga minan atawan asaan ta nagkita. Oh, day off mo ita. Apay ang nakasukat ka. Andala pa syarak agayim ko. Kunak man numapantag pamasahe di tabaro a massage parlor ako nam. Numakawi na kamasapa, mapanta. Anya nga oras ngay, tapno makapagsagana ak. Teksan kanto. O sige, orayek ti text mo Adamin agsaksakit dito'y sikat ko. O sige, inak nga roden. Mapan kalatan? Kastalatan? Ayawin gaya man niya. Nalipatak matan. Love you, bakit? Aganad ka iti panagmanehom. Iday ka kadipay, Roland. Pasensyakan. Naladawak iti date. Agtugaw ka. Ikataman day ta shades mo. Addakan dito unag ti restaurant. O, sige. Adda black eye mo. Apay nga adda black eye mo, Tessie. Diyak ko man kayat nga umay pay dito ay. Tadyak kayat ang makitang ti inarami nila kay ko kanyak. Limtag pa'y day tapingping mo. Diyak malapdan diyak sa hangit, Roland. Pasensya ka. At ititisyo. Apay, dangdangran na kanila kay mo. Nabayhagan. Tunggal mabartag. Dangran na. Siyak lang arodan ti agsapsapol para iti panagbiag mi. Kastoy pa'y ti aramidin na kanya.
Jak laing pagarup akas to'y tinagbanagan ti biyag mo, Tessie. Kasi kamat gayam. Roland. Mabalin ka ding agordertan iti makan. Saan pa'y anagrabi eh? Wen, sige. Mabit lang. Agorderak iti kananta. Adakon, bakit? Inururay ko ti text mo. Kunam ama pantag pamasahe adwa. Ay, pasensyakan bakit? Adayo gayam ti lugar di binisita kagayem ko. Sorry Ay, bakit? Anya day tayaw awat mo kanya. ATM ko. Ingkag withdraw, tagpasyar kayo kadag iti ubing. Talaga? Kita manday ta. Naragsakan ka adagos. Inton bigat kaminton arumwar ta Sabado. Kan gumata gayam iti baro a sandals ko. Ala, gatangam ti kayat mo. Ala, sige nga rod. Di na kon isturbuan. Tamadama ak naglutluto. Kaya awat ko lang iti ATM ko. Kastanti bagam. Pare, napanak nagpamasahe di kalman. Awan mat i JJ schoolmate mo nga ex mo. Sana simrak iti manungal daw. Kunak ano nagikatay ni. Sana ako kwa day jay. Agtrab-trabaho lang ijay. Uy. Adun ati mo, maipapankan kwa na. Nagdamdamag aklaang mat. Mayat mo tantirik na ka. Saanan na nasakit tuwi tal-tal ko. Nasayat no kasta. Ket, nimbaganan ni bakit mo? Wen, iswa na panak nagpamasahay di kalman. Pare, agsubli-subli kan sa mutlat tay jay. Saan mo tunay? Tapay nga Awan mo tunay ang tinasakit iti bagik. Kunak no agsubli-subli kay jay. Gapo ka ni Tessie. Nagloko kan pare. Addan asawa day jay. Kan addamot na nasawak. Apay ko maasublyak pay. Agyaman nak iti kwarta nga inted mo, Roland. Adda ginastos mi nga agiina. Kabayatan ti upat nga aldaw asaan kasi marag iti trabaho. Nasayat mat. Tamay imbaganin day tablak ay mo. Nga magtultuloy latta ti panang paspasakit kanyak ti asawak. No saan man a pisikal. Tila ibagbaga na kanyak anasakit a balikas. Kanayon nakabug kaawan kan pabainan. Tessie. Roland, kasano akka di ang makabayad iti kinaanos mo kanyak? Saan ko apabayadan nagitit-itat ko kan ka? Tulong kon. Agyaman nak, Roland. Nasaya at kaunay kanya. Madaman ti OJ, manang. Ay kat nasaya at ano kasta? Ayan ni Manong Roland, tag-thank you akan ko, ana. Ay, iso tinagbolontaryong agluto. Jak amo ano, nya tilutlutuan na. Mapanak iti ayan na. Manong? Brittany, timing ti umay mo Dandani akon makaluto. Ramanam to man dayto inlutok. Iso nga rod nga imasidegat, tapno raman nakday talot-lutwam, Manong. Ket, kumusta ti OJ team? Madaman di pa nag-OJ tik, Manong. Thank you, Ay ket, nasayat Maragsakan nakparakan ka ading ko. Anya ti maitulong ko kan ka, Manong. Ala, isagana mon ti lamisaan. Tamangan tayon. Amo ka diti asawa mga agkit-kita tayo tilimad. Nas ka na saan na amamuhan. Patayin nakday chay numamuhan na. Nasayat no kasta. Ti asawam, kasano numamuhan na. Amok ter aramidak, Tessie. Ken nasayatak nga ama, ken padre di pamilya. Iti ure ka anuman, saan na amamuan daytoy. Nasaya at matno kasta. Saksaktan nakakadipay ti asawam. Saan unay itan, talumaban akon. Kunakan ko na, ano maminsan pa'y asaktan nak. Saan akon nga agpangado amang ipapulis kan ko na. Dayta ti rumbang aramidam, Tessie. Agyaman akan ka kadag iti balakad mo. Kang runaan iti kwarta nga ititid mo kanyak. Dakal atulong dayta kada kami nga kiina. Agkita tanto manen iti dayto a lugar.
Sika ti makam mo. Santan nga agtin next. Tapnaon makabasa. Wano makaamoy ti dayti nga aramidan ta. Ammom tulatan. No kaano tamanan nga agkita. Wan, amok. Namin anon ang nagkita kami itilimod kini Tessie, Mr. Lonely. Ket nagtalinaed daytoy a sekreto. Ngem makonkonsensya ak iti daytoy nga aramidak. Ngem marigatan akmat amang kontra. Iti awis ti sulisog. To'y pagayam mo, Roland. Roland, pagayam ko. No nagbalin man akaayan ayat mo ni Tessie, idi panunutem ko ma. Amas na ununeg ti relasyon nyo kini misis mo. Gapo taadaan kayo iti anak. Dakkel unay akam mali, numapirdi ti binukelyo a naragsak a pamilya. Gapo iti kamali a relasyon. Dua a pamilya ti mapirdi, no agtultuloy dayta a relasyon nyo kini Tessie. Bueno papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Roland, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.